Ko kore ke hufa mo ai talamalo fonua ka mai na hi tal fata ko to be fa fata po atu pa me por kalaman ka ta mo fa ngamari ko ni ke fa ko to ai por kalama ko ia pe mo David akau ko ko conservative common sense ai ma fa o atu ma be i por kalaman aku la fa ngamari ko ni ko fa ngamari de le hi ke fa ia fata no ke te ia whikawa ki pēr mo i tau whiri whare area pepe whoki ki te teo atu ko ia. Ke whahoko ko ia tau whiri pare nia. Ka ki mua e ko wha tau ange pēr ko ongore rea te pēr tau pōkala maka te mo tō.
ki apina po fea feitu ke la mai whanongoa ai tau prokalama e ahoni o ko atu tata le rei me tata le mawhana kia te mo tolu hono ko tōpe. I tata tau peko fefia ke tata le rei te vita i laine pēne i Salt Lake City i Amerikalahi au ko ne i heni ke mawhahoko atu tau prokalama ko ia i ahoni. Te vita malo tau mau e ahoni pia malo mo ai ngawe lahi pia mi Amerikana mo te vea ke te vita ke whaafofa koe. Solo mau sai pe me murini. O ilo pe ko time whainga maari e pēnu talawa o whehokotaki ai he ngalu. Ko inga ko taki polo karaka mau rere i pe ngai family ko mau alu fukeni ko ke whairifia vave alu e taimi solo. Ko tau ko sina hange peha toki mea nai hoko he ngai mahina e ua pe tolu ko mahiri ange. Ka koe nia ko whangai lupe tau ia ke wholau. Ke tise main pe ko. Koe ahon ki monu ia whanua. Mau ahaka ne hu pongpongia i tan. Sino e fo. Pa ko hange ko lanuhine hina ulu whanua. Ko tu pe ko whailonga rere ia ka tau tolu whakakatoa. Ko ne lanu mata pe ulu whanua ko lanu hina he sino mahino kuia e vai e whanua. Ko whailonga mo ui e whanua. Ka ko whakamu pe ke mo ui e family, mo ui whakapaanga, mo ui whakapolitikare. Ke ririu o alu pe mo lanu hina ke whakafofa e ta. Au mau sai pe solo. Ko sa tu hange ke fofonga mo i mai ko ilo pe ba mo alu mo to ke mo mafana no mau lo tonga alu ne mau sama ta ni mau afu ia ma to ka mo moko to e to ma sino ke da wanga be fo ke he mau siwa to ko me sio faiva ko ne to pe sino mau ilo ko va me ke tau ke Krismasi ga hiva cinco pelo mo na hiva ko Krismasi te vi ta guarda ko kamata ke mo pehe ko to hipo kamata ko failonga ko tu pe mo de lau ko hiva LVC ke this is a white Christmas Good. Be falata ia ko deve ko o se fo ke ai fili fare area ko to ki ma wene ta fainga mari ke ta hoko ate ta polo kalama ko nga i tu ko ia nga i na te ko ke fili ko fare area ko nga hi ba ko ta fitu na fra hoko ko fili ai na e hanga e kakai o whakafoki mai ki fare area to ko hongo fulu ka nau fetonge to ko fitu ko se fo ki he ke nga ta o mai ko ai nga i fili ko na hoko o ko kau e fili ta ni he fetong to ko la o nga fetong e to ko fitu e fili ko ta ni ma na be nga ta o ki mo atu be na te to ko ya ngai ka ko pe he i he o ko fa ke me ko o fa ta ki ai ki he panga wa henga ke panga ka wa henga to kilo ni mamano o ku pe he fo ki ta tala no fa ka lo fu ke wa henga o pe he ni ko e to lai ko ka panga lai mo ni pe ko nga pe wa henga fo ko to lai nga wa henga ya ki ko ya fi pa wa he ya ku ma ke ki ko ta ten ma wa na pe ma na ta mano pe fi pe ba lo afe ai ku na se fo ke nga o ke fai e malama pe ka ke pe he ko ke fu la he pa nga ka kone tāna ke tolu kilu ni mamano ko ia he tau e wha o tā miliona ua kilu ka paanga e whakafonga wharearea ko ia o ngawe ao ngā ke paanga ko ia ki he wāhinga ka whili hoko e kutui e matu aki whainga tā ia au pito ai kau candidate for all ke nau campaigni a ken se ngā ue koe nei whai kau whakafonga tuku ke he ka pau whainga uhinga mā lohi ange. Ka whainga uhinga maka ke tō tahe koe na campaigni ko ia ku mana i whai tau e wha koe na o sina na whi au pena tolu mo me panga wahenga koe ta mai whare ia toko ni pe ta mai koe na ngā pe mo wahenga i tau e wha whakau koe wahenga ko whi unga mahala ka whawhonga ni whoroi na i loto ke whetong pe wā mai uhinga lahi pe he ka without that he tui
e koe ko hawhenga whainga fua ke te hu atu o campaign for all against a ka whafofonga o ku ange ai tolu kili ni mamanu he tau ke na wo toko ni ia ke vahenga. Ka ko hinga whata anoa te vita pe kwhewhe hosi o. Toko fitu hinga i vahenga e fitu na naulawa o whepaki me whainga ta a koe ni. Pana honga na to honau. Hona whakafofonga koe na ni ngau e ake paanga ke. I te repe na ngau re rea ki whakafofonga pe na e awira me ake to koe. U proteke kana ka ke asima i ke kakai ke nau i hoi. Ka ke toko fitu he toko taha fitu. Na naulawa na tolu ia o fight e foi palapare mako ia. Koia. Pa naulawa ka whewhe hosi o gai David. Koia. Solo ki mua ke tahoko atu, ko le pe ke u pui angehe mo e mātanga e ki, mea mai e takainga whanongo, te a o atu mai ki whakapapa ki e whakatapu o takamua e ngahi polo kalama ki mua atu, kai fuke tato e koe mea pe sa e tapolo kalama solo, kei ki tato e ai e to e whakatapu atu ki whe, whakatapu, ai pe foi mea he kamata tau pata lue. Koe Maria upito e whakamatala solo. Kau tau sio pe ke hola whiri, o kuiai na iai pe ngahi launga pore takia e ngahi vahenga. Ka tau whakatata pe ki he vahenga koe ni a tonga tapu fitu. Koe ngā ke taria ko whehui. Koe ngā ke tahiki taua me koe mauinga koe mea na whai e whakafofonga koe tonga tapu fitu. Na ne hanga ia investi ai panga koe e pure anga. Na ne hanga investi he kakai e vahenga. Ne ongo koe ki panga koe tolu ki luia ki he vahenga koe koe panga lahi. Kana hanga he whafofonga hanga pivenia o ngā ue aki ai foi ofa ko ia ke ne investi ai he kakai. Uruaki kune whai e mea e ua. Kune hanga o ngā ue ke paanga ke ne investi he ne vouta. Koe ne kau vouta o mahu inga taha. Ki ai. Ko inga, ko no hanga e pive no tuki tāpuni. O tuki tāpuni ke he ola koe whiri solo. Kai ke nei hu mai pe kau tangata whai e pore. Kana kai ke toi hatahaia toi o fiofi ke fika a pive ni he nei ngā ue aonga ke pive ni e fo isirini ko ia ke ne investi i ne vouta koe ana. Koe politikare lahi taha, koe politiki lerei taha ia ko whai. Ai mea koe u te rea aki, o ku tatau e ngutu mo tuhu. O koe pe hui ngau toa e kau tama koe ki tua. Uruaki, mao koe ke nau koneki mo nau vouta. Mo kakai ko vouti ki ai. Ko noua ki ai, na kai ke nau invest e sirini i he vouta, i he ngahi mea koe priority koe i he vouta. Ai au puta ngai whaunga, pa koe mea e mau ingai e u political innovation ai whai e piveni. Koe mea koe whai e piveni is a political innovation. Kono o mai e mea fo'ou. Whakapolitikare o hai ki he kakai e whanua i hono vahenga. A ko sio ko tāna ne ki no fofoko utua foki toko mololo i ngai taula. Ai ko vahenga ia piveni. O whanongo he tānoa i ki kāinga toko mololo heni o ngongo mai mei tonga. Ai lava ko nau whanonga rerei ho nau hala. Ko foi mea motu ape, ka innovate e piveni e foi mea fo'ou i o lunga i he foundation pena e osi ai. Ai e kono investe sirini, kono ua ki ai, kono rerei. Kono taofi e pivenia, mahalo ko ne lue ai pea pivenia he vahenga, o toi rerei ange, o alupe tau mo rerei ange. Ko e ola foki au taufi e mau solo, i e ngā ue ka politikare. Ke tau hiki me tuunga ke tuunga. Ka pau e whakamatala he tau ko osi, te au ia ke ola ko e tau ni, o ku tō laloange e ola he tau ni he tau ko osi, o kai ko harerei whakapolitikare e mai whanua. Piveni tu te kutshop, ko ona e awa, ai ngā ue whai piveni, ki hono vahenga, ku ne hanga ia sila tāpuni, whakapolitikare, o kui kai ke ne hanga o
o whakatau e kakai, ka kune ngā au e aki e pāanga ko ia, ngā au e totonu aki, ia whaunga innovation whakapolitikare ke ne hiki e tuunga e whanua ki o lunga. Ko talo e hu mā pi veni ke wharea rea. Mo ne hu mai mo e whakakaukau fo. That's what we need. Ko tangata ia, o kui kai ke toi hau peo play e fo i mea motua. O very risky au pito foksolo ke innovation whakapolitikare. Very risky au pito. Ke te hau o tofa hahala fo ou ke whanonga whakapolitikare e whanua. O high risk au pito ia. Ka koe mea ko risk maalunga, koe mea ia le rei taha mai whanua. Ko tari pia koe ke whi koe, he kula he mea ki tasio tahange koe alu atu koe ke whiri pare mia. Rai au pite uisi uia, o kai ke utu ia uia ki ai whakapolitikare. I isi u koe ni, alu atu koe ke whiri pare mia. Ka kou whakaapa-apa, tau tari e whiri e kakai. And we honor, o tau loyal ke kakai. Tau ngāu whakapolitikare. Koe whamatala maho inga whokia e David aku ke whatata aka piwen, ka ko pehe ke awhi mai ki ai ke taki i tala noa nge koe unga ke ta whakatata aki e whawhawhonga koe ni. Koia. Ki ngau whawhawhonga ke he koia. O kakai, ke unga ka taki isi o nge ke ne hala whanonga koe ne whiri. Hange ke whamatala ke o mai, political innovation is one of the risky one. I whanonga whapolitikare, ko tasi o maka ke tunga kona i ai, na ne innovate o whakaukau, pe me he whakaukau mo tua pe whakaukau fo kana ni whinga, ke ne whakalakalaka e o whakaukau ko ia. Na ke taimina na whakahai ni i, o kuna tui ko ia na nau nofo e te whito i tui ko ia a pātoa, na nau pe he ki ai, na ave ko he pātoa ki whare area. Pake awa ko ki whare area o unu ko pe te ke heke koe me ai, ko ni ko ke innovate e koho whakaukau fo o, ke he purelere, ngau e ke whakaukau ke purelere e tuku hau e whanua. Ka kuke o si ai koe whare area, pena e pe he ni i, na nau whatoi toi pe social media mo tawa ki ai. I he whiri koe ni, e whakafoki koe ki tua. E toko lai tahe ka vota ka koe na nau ave koe ki whare area. Ko ke unu koe, ko ke ngā unu koe ki tua, me whakaukau. Ko unga tala, e ko o mai, unga ko ke awhi mai ki he political innovation mo no risky. Ka ko mana tu, e ka tahai o risky na e ko tui, na e whanonga mo ia. O mahui ngā pito o wheus, solo na ke mana tu e ta ulaki polo kalama. Na ke whehui mai ka te au. Ko hae conservative common sense. Pau hangarewa whakamatala i atu. Pau talatu. Koe movement, koe political movement, koe mea whae piveni is a political movement. O kaito e ke hea mo mea ku whae Trump e taimini. Ko Trump, he is a Republican, but he built a political innovation on the top of conservative Republicans. Te auire vai koe MAGA. Koe MAGA movement. O kuie MAGA ia koe whanau no pena Make America Great Again. It's a political innovation movement. O kai ke build ia he democracy, he demokalati. O ku build pe on the top of a conservative common sense. I conservative Republican. Se ke move ko na pautalatu de vasol. Ko move ko na fa piveni, ko me ia kui ko common sense. O ku build o lunga I he patoa. Na kai ke hanga e piveni a to o patoa. Na e build e piveni a political movement. Aia ko innovation, political innovation I o lunga I he patoa. Pene aia ko whakakaukau lewa e piveni, hange ko MAGA. Instead of Make America Great Again, hanga e piveni a talamai, wisely built ke whakaaunga I le rei ai tuku hau ai kakai. It's a wise, it's a common sense of a wise using a tamai le rei ke whakapoto-poto ai whakamoreki ai paanga ai kakai I he tuku hau. Ko huinga I tānoa ko he political movement. Uluaki, o ku high risk, ka koe foundation ia very strong au pito. Sai, te tānoa whatatate ki mea ko ni solo. Ko tonga,
aia koe Geographic ko tonga, Foundation ko tonga, o kuua, uluaki, koe whanua pe ia whau he wheo, hange ko tonga tapu. E mohono ua, koe whanua ia o ku whau he afi. Ka kui kai ke plow e mo unga ia o asiki o lunga he tahi. Ai o hake pe mo unga afi ia o ngata i lalo pe he fukai tahi. Pea toki piru leva wheo ia i o lunga ai. Ai ko whakatata, ko vavau, mo e ua, ko e ngo whanua ia e ua o Foundation pe he. Ai a kulaki puhi he mo unga afi ia ngata pe i o lunga. O kai ke ai a ke fukai tahi. Patoki langa rewa wheo ia i o lunga ai. Ai o ngo whanua koe ni. Kai ke toe kehe ia mai mea whae piveni. O kui kai ke muva pivenia mea akirisi. O hanga e pivenia o remotolo. E se political innovation hange koe tatala noa. Ai mea whakapolitikare. Ai pure i e paanga e kakai. Pure whakapoto-poto. I o lunga. I he movement koe na whae akirisi. Kau tala noa te ki mea ko ni solo. Moiloi. Na e kau tama whakapolitikare na nau step ya akirisi. Behind back. O tangata eiki. Pake sio peko i kia solo. He? What comes around will become around. He? Uluaki, kau tā noa. Pureanga koe o pohiva tui one toa. Ile kau tama koe ne whalala kia akirisi koe ke nau oki loto. Nau toi mafuri pe nau tolo hokahere i hufanga e whakatapu. Ai tangata eiki mei mui. Me ono tua. He? Kau tā noa atu. Mantui koe common sense o kai toi awhi ia solo. Na ensinia e tangata eiko ko lavu lavu. Aina me rei mātua. Ko ilo pe maha ko whae tangata. Na hanga e lavu o ensinia ai pāti na ui koe paka. Na ensinia behind i he tua akirisi. Of course na wini. Na wini atu yone toa. Koe pāti e ni te hau pe uu e kau tama koe na nau ensinia. Ai polo kalama koe ia. Hoko mai ke pureanga koe no sa sovareni hufanga whatapu. Ko sa sovareni koe tangata angarerei pe ia. Tangata rerei, nofo family rerei, tangata ako rerei, atamai rerei pe whanga. Kana iai e fo ensinia na nau ensiniai. Pe nau toi hoka here i pe nau tolu. Ai tangata eiki hufanga whatapu ne kei pare mia. Koe toi foi mea, vilo tatau mai pe foi mea tatau ou unau tolu he ahoni. Ke whatonga e kui ki tā noa solo. Oku, maari pito. Au au pito, ai mea ia whae piveni. Mau inga ke te tuu mau, ta kapau ku te piki he koe mea ia, oku sioken, kamata ke ilo he kakai ia, ko piveni pe wano to onga hufanga whatapu, ke tuu mau. O kai ke whepaki ia moe, ko ne innovation koe a anafka politikare, hange koe mea kune whai ki hono wahenga, very powerful au pito ke he vouta. He koe vouta, o peheni e nau whiri. Ka pau te ke talamai ka te au, te ke hanga ngahi ho mauhala, pa ke hao ngahi ho mauhala. Mai to kui ngā, e sol. Pea ka pau te ke pehe mai te ke mafuri ho whakakaukau, pa ke tu mau pe whakaukau o te ke te heke holo au ko. Koe tangata ia o fie mau koe ki loto, e solo. Mama ata mai, pane innovate ha mea e toi rei mai whonua. Pako uinga e tala noa whakatata koe. E fu mau inga au pito e mea ia ko ia he mea i he whanonga whakapolitikare ke tau mau e whahinga ata mai me whahinga loto ko ia ke tau tu mau regardless e risk. Ko risk ia. Ma olunga koe tō riki tua. Koe lau i he kakai. Koe fie mau e ke te take ti risk o ia foi political movement whakapolitikare. Wai ki mea taha solo ko manatu i haka i rewa. He tata noa. Ke whakahua te whakaukau koe ni. Whanonga koe he te uwhiri pare mia.
o ku nganga e holo e toi hu mai pureanga motua. Ai pureanga koe ni na toki osi. Whanonga te nau toi hu mai. Pea kua rewa mo la ui e kautama analyse wha politikare u nau pehe. Ko whepe mea e ngā unu kia e tō tāwhitu. Pea nau ngā unu whakataha. Pea nau o tuu whakataha. O kou tui ke tui whakataha solo. Kau kai ke tui au solo ke tui whakataha pehe kovi. Oku maira e ku tala noa solo. Oku ngari whakaori whuke tata noa solo. Ka koe pia whuksa common sense. Oku hau pia me hanga tonu mai pia. O kai ke toi side step uholoi he tawhaki. Koe kumi uhinga. Hange koni koe tatala noa ki ho motu hao whae. Solo. Koe me e gui koe koe tānoa whakapolitikare. Hei kai ke ta whakaapapa pe ki ho whae tangata. Koe tau hao koe ke te pire whakapolitikare. Te tau o mai pe tau tolu e solo e reita. Pakuhange ko tānoa koe ke te whiri pare mia. Solo. Ka pau te tau toi ai tau tole foi mea ke toi o mai. Ae, moe. O kusaiange solo ke tau tu mau pe tau tolu ta tau ai pepe te tau pare mia pe ikai. Te vita ku maria pito ai whakatala noa ku ke whai. Tata te whito le tatala noa koe ni ku ke hanga o mai pe whakaukau. O ku langa, na hanga e peveni o whai e the innovation. O langa eia i o lunga i he patoa hange koe mea na ki whamatala ki ai. O he langa i whakaukau koe pule le rei. Tui au pito au kai solo. He ku haia i he whiri. E koe gohinga kana ku ate whakaukau. E na e whakaukau e ni i koe ngā hange whoki ka pau o ku kai ke tau mahi no innovation na whai. O ku hange rewa ia ku ma wahe ia me patoa. Ka whakaukau e ni i e more hano whai ngā maari e. Koe ngā he ka pai ma wahe kau patoa me ai. E ko pau ke wesi ai ne whiri. Ka ka tamu na ose koe whiri. Pa mahi no ia koe tokolai taha ia kau patoa i wahinga. Na nau te hangi pena tolu ia. Na nau mahi no i nā tolu. A innovation na whai piveni. Na nau mahi no i pena tolu e mea kotoa na nau whiri pena tolu ai. O neo mona e talatu he kau he ni iko na nau whai ngai whakaanga mo pe e tukuange ia e he patoa. Ka tose toki hola koe whiri nai. Na kake nau tukuange nau tolu. Na nau mahi no i pena tolu ia a innovation koni ku ke tala no ki ai. E ko konga whakene tāna na eke he taha re te o pau te hanga eke ngi ki ai. Au pito. Ki moe ma polkalama nau eke tu ki ai. Onko e pivenu ke, onko e fia he ola whiri. Tamai, ke tare nganta ma tangata. Oko whakamaro, ko hounga ia, i o wahenga. He whiri nau whai. Ka koe te fia ka kato ko ngā he nai e ngā he whika na kai ke nau whiri. Ko ka veinga ia he tai whāko ni. Ke o ngā aue, ma katoa ka kai ko tonga tau whitu. Ke au koe ke whiri hoko, nau whiri katoa pe ia. Ko ka kai koe na kai ke whiri au, it's okay. Ko ngā, ko palani ia koe ni ke tau whāko ni, ke ri ake a taha ia. E omi katoa pe ke nau tolu, ma ni i koe na whiri au, koe ngā ke mau lue whakatahi tonga tau whitu. Ko statement lahi a bito ia. Solo, ilo e prediction koe common sense. Even he will be there for the rest of his life. Ko prediction ia koe common sense. O lahi a pute la ure ai e whihia ka piveni. Which is the good thing. Sometimes, whanau me ka tāten solo. Ile tau teu whiri pare mia koni, weki tala noa analyse wha politikare na whai e re tio a se tita. Nau wakai ki ai. Pea moe taha pe, ngai kau ngā mea, koe ngai kau ngā mea. Pe mea, ko whepe e wheitu e alu ki ai tō tāwhitu. Pea nau alu ki ai. Ka tau ai pe, ka nau tū whakataha. Tū whakataha. Ilo e ku common sense. Ilo e tapolo kalama solo. Ilo e teu whiri pare mia koe ni. Ko whare e ni koe ke minister policy, ke pive ni. Oua,
E ke alu koe ke toko tāwhitu koe, ai ka pau alu e toko tāwhitu, tau pe ki he pureanga koe na toko o sika sovereign. He? Tu mau pe koe piven o tike pare mia koe. He kono uhinga eni ka tatala noa ke common sense. Nai osi faiva, na e pureanga koe ni na toko osi. Na osi faiva. He? Na osi ria te foi pulu ka nau tolu, pe nau faiva, pe nau lere e keimi. Pe fail e keimi, fail. He? Ai kono uhinga eni. O ku tatau pe ia me ri tau veri, koe whakawhisi, koe rea ia taha o whai ke ri tau veri e fuhu. Ai kone ngoi pe koe te foi, ta tu rewe te coach o ri me tau veri ki loto. O tala mai tukua, ai ke imi he koe ke mauto e lava. Koe mea kone whai, koe whakawhisi whakapolitikare. Hange ko kutala noa ko ia solo, o koe ke utoka ngau, ko sosia osi, tangata rerei. Tangata ako, tangata rerei au pito. O koe kautama e unau behind he engineer. Ko engineer foki solo, ko common sense, ko engineer, it's a engineer to be amazed. Au kai ko engineer to be wealthy. It's not a engineer to be controlled. Ko engineer fra politikare, engineer to be amazed. Ke amazed. O hange fai piveni. O engineer ko ni hange ko whakahung mai whakatau koe, ai whakakau whakatau hosi. That's a engineer to be a individual wealthy I loto pe ia nautolu. O kui kai ko politikare ia mo oni solo. O ke loi, ka toi ai hapureanga e toi whakotu mai ke toi minister, ke toi pare mia. Ko poupou atoa ka piveni. O wate, ke ilo a lerei, o kui kai ke pelu e lerei ki he kovi. Never. Tatau ai pepe te tau pare mia, pe I kai te tau pare mia. Ka pau tau o ngoi ko mea ni mo oni. Tu mau, he koe ke mi, it's a long run game. Ka hoko e tau innovation fra politikare I he taimi ko fail a e pureanga. Ko ne fail pe pureanga, o mahu inga innovation fra politikare I hange fai piveni. Te whakatata ke ki mea koni solo. Iloi? Sometimes, o kai ke tau tari e tau tolo e fail solo. Taimi lahi ko e konga e tau mo ui e reality, o kai ke tau whaalava tari e fail. Ka koe iloi, taimi ko tau fail a solo, ko taimi e mahiki ai e mea whakapolitikare, fail whakapolitikare. He koe ngahe te tau haurewa mo strategy, mo new political innovation, o build I o lunga, I he mea ko fail ke solo vai paloparema. Hange to pe ko mea ko tano fai piveni. Peka ai ate tau Filipa ko entosi awa ai sake eke. Ke to hoko atu pe pureanga ko ni ko nga na tatala noa foki he mea ko o si e solo. Ko ni ko matange futimi. They have the momentum, they have the energy, they have everything to move on the government. Ki he mea gurerei taha. Tau te fito ko nau lava o ngā au e whakataha pe mo tu e whanua. Pe ko entosi pare mia ko ni ke hoko atu. Pe ka paurewa e toi whakotu mai ha pare mia hange ko pare mia motu a pe ko ha toi whaahi e taha whakapati. Ilo I solo, o a te tau o tato pelu ka nau tolu. Ko whakakau kau ia, o a te tau pelu, o pelu pehe noa ia. Ko mea ku whata mai ke te kovi ke tau pelu pehe ata loa. Ko tala noa aku mon solo. O hange ko hau e whainga whakakau ia koe ni. He kula he tālanga holo he mitia pehe. Tu whakataha, ka pau pehe kau tamakoe, pe tau lototoa ke tau okia I kai solo. O kai ke pelu e rere I ke kovi. Ta tau ai pepe te tau foi, pe te tau tu ma. He koe lere koe ni koe lere loa. E o keile taki hiva koe ni o kamata aki koe ta polo kalama.
O koe kupu ai talama e kāti. O whape ke kau ai langi i e whainga au tau whai. Pea ka pau tau whalala o tua solo, ko hame au tau pelu ai ke pelu noa ia ai pe atataloa. Ta tau pe ka pau te tau atenu kai ke tau pare mia. Tu mau he te tau hiki tau tolu, te tau hangareva. O he koe mea ne maari e taha solo, koe mea e maari au pito, ka whaiange ko more pare mia ke toi ta whaaki koni pa, hange u whakapāti ta whaake taha. Te tau si oreva ki he ola koe o tu mau. Maari solo, Maari apito, te vita o mahino e whakatara noa koni ko o kuke whai. Ko ne mahino mai whoki ia he taini mi, ma program pa ausina e pehea e piven. Koe whakaukau ko pehe o ku te kandidate te kon pare mia ku o ku hala ia. Koe osi koe ne nau kabineti, ko toko lai tae nau tolu, ko katoa ke nau tolu nau ke tu whakatape. Nea ma ko toko ni ma pe. Nea ko toko ni ma pe ki nau tolu ku nau whoki mai ki whare area. Koe mana tui whoko ke lere pe whoki kabineti ia. Kai oreba ke toki whiri ha pare mia. Ai ko tu ko ni o ku nau ke ko ka minista koe toko whana e whiri mei tua ku nau ke whai whatongia pe nau laka minista. Ke lere pe ma kabineti. Kai oreba ke toki whiri pare mia pe nau toki whetongi lea. Nai ka ne pe he koe tuatai ni mi o ku toko taha pe a pare mia ko koe o ku nau whakotu koe nau tolu he pule ngā ratonga ko toke tae sa ke. Koia. Pea koe ne tui koe ana mahalo e a ua tu pe ia ke ofi koe ke taimi he kune whafua koe whiri pare mia e toki whai ia waha au taha nima ke au wanoa ko tisema. Koia. Nai koe ne tu koe ni koe me koe taimi ia o whafua e toki whai ia i koe ai whiri pare mia i e waha a koe ia. Ai koe koe pe mahalo na a o tu e ki ai toko taha pe ai kandidate ia mako asa ke pe tuku ke ka toki fu ai pe ha te taha une loto ke o hake no hingoa pe ko kone pe. Kai ke fo solo ko ta tala noa ia solo. He kono ingan kapate tau ta noa ke common sense. Ko ha whakakau e ta polo kalama common sense ke pureanga ko osi. Ko foi whakakau e ni solo na tato. Na osiria te foi pulu ka moutolu. Pe mo vai nga e foi pulu, pe mo fampolo whakapanga. He koe pare ma koe ne toko osi, koe analyse koe common sense ki ai, they were financially fumbled the government. Na nau fumble whakapanga. Ai ko hinga tānoa ke fumble whakapanga, na e lahi au pito, ai mori atu, ai panga, ai pureanga, ai iwi koe kakai. I ngai whonga kehe, ta e ai hano toki umeni. And that's a financially fumble. Pe o atu rewa, sai, whakafoki mai rewa he tui e fo i pulu. Hange pe koe tangata wainga koe. Toi whakafoki mai ke fou e ti. Ke toi whai si kalamu fo ou, kai hukai mai fo i pulu fo ou. Ka koe maari e koe pureanga koe ni, na nau wainga i pe, ai fo i pulu, i he mahina pe valu malo pe hiva. And they never fumble. Na kai kia financial fumble ia ai pureanga koe ni. Taka paurewa e a uatu ke tau whiri pare mia. Ku mou toi whakapāti. Pea mou toi whakotu mai ha toi pureanga fo ou. Ma ke me pare mia koe ni a isa ke eke. Koe foi palo pare malahi tahaia koe ni tala noa ke common sense ki mua. Koe palo pare ma koe e te mokalati. Koe big government. Ko mou whakakau pe ke big government. Te mau enforce ma lewa socialism ki loto. Ke pureanga ke mou whakapāti. Ka koe ko pureanga ni au tonu ki whakapāti solo. Ai pureanga ka tonga. Kono uhinga ni solo. Sio ke whakakau koe common sense. Koe whakapāti. E lahi ange whakawhalala e kakai. E lahi ange. Ai hange rewa e pureanga. Te mau haea mai rewa e kakai toko lahi whakauria. Ke lere. It's a big government.
Pako ne o si kono haia mai ke big government. Ke totongi e hai solo. Ko hai ko ne fani koe a socialist koe big government. O ku fani pe kakai. Ko mea ko ton ke ilo he kainga whanongo mei tonga. Ko it's a question. Why was o mamafa e koloa? Why o mamafa inflation ni? Ha mea walhaka inflation ni pese te tahaua. Ha mea o mamafa e kesi. Ha mea o mamafa e tute. Ha mea o hiki ai uhila. It's only one reason. He ko mautalu o mautatongi e big government. Te kapau te mo unu ke mo whakapati. You guys are building the main financial problem of Tonga. It's causing big government. The reason why po ia he common sense a small government ke tu ko whakapati he ko takiru tamano population e whanua whakangawe i pe to tamano pe ko hai rewa toi ke totongi. E ko ki huinga i koe o kai ke make sense ke whampolo e pureanga motua financially whampolo e pureanga pe toi o atu ka nau tolo e fo i pulu ke nau toi wa ingai. O kai ke make sense i hanga i whakakaukau. Ke me mari he vai aga pulu. Anga ko whaori e whakau whakapolitika reha no oho. O hanga taki mai ke o mai ke mara aga pulu e David. E koe timi whaka kuna wa inga pena to ta tau e pepo koe ha. Whakatau turi pena to he whakamau me loto. Tutuni whakamau ke nau huka toki tu. Pena toki huki tu koe osia vai inga. Oia. Ke katai no koe timi ia. Uloto ma pele re vai inga ia unau. Tukaha nau tai whia mari pu nau whampol koe ha. I whakarea ke whai. Ui kaptenia timi tanga. Tuko vai ngā tahuta toki tua os. Oia. When you make mistake, he? Ha mea ka ke toi arua ki ke toi make a mistake o ku ke kosi e koe ai whanua a whakakatoa. He koe neonga ki toko taha whiri solo, me vahenga. Kau ke aluma hivi ko toi kakai. O ke aluma fofonga ko toa o e kakai o e vahenga. And when you fumble, ku ke fumble ko koe e koe ai kakai ko toa o e vahenga. E mau pare mia hai ni ka whewhine na toki osi. Na whewhine ko Jacinta. Na hua ke ta whewhine na ke mālohi a pito. Na pehe he kakai e nusilani. Na mau pare mia ke mua ko Helen Clark o ngawe he nuena. Na pehe e ni ihe hua ka Jacinta na pehe. E la kasi he whewhine ko ni a Helen Clark. I ngā he mea ke ma tipe ti mo ne take pure anga. Lere ko ke osi hono taue, hono temi ko hono wa ofi ko ke osi. Pea resign leva whewhine. Na kono eke ko ke aipe ko e, wai e resign e holo tonga umana koa ia. Tarangi ia, te wula pea lere pa tu te la pea he whiri hoko e te omi pea. I loto ia ke te aha moti. Ke te aha loto more iai, ko ina ngo ia ke ai os maha. Ke te aha mea te ne moti via te ne whaai ai. Ke hoko atu, o ngoi empty. Sainga ni malo, o le osi ana ia mi. Ana ni malo lo bebe le osi ia. Mahu inga solo. Ko tata noa foki ta me meke tata noa hanga tonu pe. Mahu inga au pito solo. Ko te ngoi pe most of the people ko whakatau hosi. Ko konga lahi taha ia wharea rea. We are going inside to make money. We are going inside individual ke tau mu. O ku hala au pito e whakakau ia ko ia solo. O kai ko te alu ki loto ke te alo make money. He ko taimia corrupt e pure anga. Ko te alu ko te alu mo whakakau to make money. I kai. O ku te alu ko ki loto te alu mo whakakau ko offer for nua. O ku kai ko make money. Ko offer for nua. Paka toki maua i pe a te mo ui. That's what it is. Kau ate ki whakatata ko ni solo. Okay, announce e whewhine koe na house speaker of the house. I he taimi ko Barack Obama. Na ne announce i he mahina ko osi, she's done. Whewhine ko Nancy Pelosi. Au tala noa ki he mea koe whakakaukau maulalo koe o te alu ke wharearea, ko te alu ke te make money. He koe uhinga corrupt e pure anga ko te alu mo ideology ko ia. To be wealthy.
ko te alu ke te wealthy, whakakau hufanga whakatapu, ko whakakau maulalo taha ia, ku te alu mo ke pure anga to be wealthy. Hu mai whewhine he tau tolu noa ko osi, only 300,000 in a net worth. Si tu atu ko ne whewhine he maina ko osi, a Nancy Pelosi, alu ia me tolu ngea uanoa million na solo. He koe whatu tāmaki e kau politikare ko Amerikani nau nofo koe lopi koe i Washington DC. Ko nau tolu nau twill koe a stock marketi. Ai ko nau iloi pe nau tolu koe stock marketi e pum ki olunga whakatau ko nau tolu pe urak whakatau. Ko uhinga nau ki ai tokola he te mokalati Amerikani ke tō ki loto he kuna ape na tolu mo net worth ta kiru pe osi pe ta hongo fulu na hau na tolu mo whanoa miliona. Ko mea tatau pe o hoko i tonga. Hange koe ni ko tāno whakatata hufanga whakatapu te tō mā Mississika. Ko Mississika o kuosi tu maari e pea Mississika ia hi ene individual business pe ana. Ko ne hanga prolong mai e ngā ue ne whai ene tangata e ki e vria Mississika. Puke mai pe Missia. Ko aluka Missi ki loto. O ku alu pe e kuosi tu maari e pea Missi. Hange pe ko talanoa ka piveni. O kai ke fie mau ke hau ki e whare area. Moi pure anga hau ku ke mākona. O ati ke hau whe kai a. Kai koe ho mou api. Pe ke pilta mea ho mou api. Pe ke hau ki lotoku ke mākona. He ka pati ke hau whe kai a whakapanga. Te ke whaluku koe hange koe la. Whaluku e mapu palere, Hange koe lau koe koe. Ikai, ngari whakaari whakatata noa. Hau mākona ki loto me whakakau-kau, you're not coming to be rich. Ko hau, ke whakatu maria i hoka inga. Ho wahenga. He kone tu maria ho wahenga, te ke tu maria i pe mokoe. Ko whakakau-kau ia. Ka oa te ki hau whakakau-kau, tu individual pe ia koe, ke takahauku e ne whonu, he koe whangotai a koe whangotai u laui he tautai, koe whangotai u whai ke katoawa. Te ke whiu koe he whangota, te ke whirihia halope koe, pia moe palopare mā, pia moe whainga he taimi ko toa peho moui. Ka koe huinga e whotu atu koe, u like political innovation koe whai piveni. Kai ke solo koe. Koe anga pia sio tau ataina ke te uwhi pare mia. Koe tu koe ufika. Mai no ka o ku ke entosa a sa ke koe pare mia lolo tonga ia. Pa ko tau whakau whaki ai, ko whakau ki he mahu inga a tō wholofola kana e whai. Ka pe whaka ni i fula e tau ngau e ake tō wholofola. Ka koku tui ko a ku koe ka pai e tō wholofola ki tua. E tamai e toko lahi koe pure anga kovi eni. E tamai e toko lahi koe pure anga sai eni. E tamai e toko lahi koe pure anga koe ni to ton peke whetong. Koe ka e kuke e tau whaka uhinga. E kai ke tau whaka uhinga ta tau e taha kotoa pe. Ka tō sai pe ia. Ka ko uhinga o mahu inga e tō wholofola. He koe taki ia o e whonua. Koe hae ne wakai ki ai koe tui ia tonga. Koe taki ia e whonua. Ka ko mahu inga rewa. Ke o mai ka tau lava whakahoa ki ai tau ngā. Pe koe mea ia o ku mokoi ki ai pe i kai. Pe koe ne tū rea o ku seo ki ai e te vita. Hau e tō wholofola tala mai. Koe pure anga. Koe whamalo ia taki ku whai pure anga mo whare area. Ki taimi si i ka nau lava mea lahi. Sepe solo ke tanga veteki e foi whakakau. He mooni au pito solo. Ho whakapa. Koe lau i e kakai. Koe lau i e kakai. Maha koe ta polo kalama whika tolu. Na ta talano ai ki he tui. He kunga he koe motua koe ni ta whakakaunga tā make common sense. O ku tui ke puke tui e whonua. Ake uhinga koe ni solo. Ulaki uhinga. Na e nofo pea tonga.
pure pe ho eiki pure pe hatu I tonga pure takalaua hatu takalaua pe kamata ke sio fie mare no foi fonua kai ke iai hataha ia solo na iai ha no to'onga hufanga he whakatapu ke tu o tau I fonua ko nau whangakui a aku whangakui a au na fo pe whainga tā ia whakalongolongo pe na whainga tā ia whakalongolongo tā lunga mo king si astu po uruaki ke iai ha no loto ke tu o tau I fonua kai tuange tau a taina mai kakai ko whangakui na nau no pe popula whakalongolongo popula mea ni solo I he common sense o ku kai ki hano pare ko ne tau I ko ne ofa he kakai pe tu e tau ko ilo e solo talamai ha taha ka te au o ko pore I ha taha ke na talamai e lahi ange ofa a Steven Tomo ua pe ko hafrafo e lahi ange ne ofa he kakai I he tu e pureanga ko e tu I ko e fonua king tu po ono o ku ofa lahi taha pe ia he kakai e fonua I ha toi taha na o stalano atu kauene tu I whakaofa mono tau tolu ulu aki koe ki hane mea mau koe ngahi toi koe whanua aku nau ha kopa he paanga siriva me koula tu ia koe niwe hane mea mau koe talamai koe mo pehe mai talamai oku hae tui I kai na e nofo pea tonga popula pe tālunga mo king sastu po ulaki mono whare ke ne tau e whanua e merino pe koe hau hato e taha talamai koe tui oku hae tui I kai o kai te hatu ia hao hu whatapu tapu moia e de pure o kai te hatu I hao ka koe mea ki he ne ofa he whanua tau ngau e aki ne tō wholofola pe tau innovate I o lunga I he ne tō wholofola whapolitikare o kai sia ka piven koe ne homo mai pe koe ne toka mai pe tō wholofola e tamatui o si ngau pi matapoto a piveni whakapolitikare. Ko piveni o matapoto whakapolitikare. O ne tō mai pe tō wholofola, innovate a piveni o lungai. Aia ko ne innovation ko ia, whai e mea o ku whai he wholofola mai ke tui, according ki hono kakai, he kai ke o whalahi a taha e whanua tatau mo e ne awhio. Pe mo whare tupou. Ai kone tu ia tai nimi e te vita, ko ilo e te ku loto toko lahi ki he asake eke. Ka koe ngā whoko koe ki halao ia ke te tauwhi. Ke ne tauwhi hata ke nau nofo mauai. Koe lao pe ko mai I tutu ne whare area. Ko ne a ope e kau me mipa whare area te nau whaapure anga toko tātou tā wha. Ko nau lawa rea nā tolu ke whaapure anga. Hapure anga. Ai kone tu u koe toko nima. I he kau a puranga lo tonga nau ke I he whare area. Toko nima na nau I he puranga whakawhisi pe pōpō kiai. Oku nau I he whare area. Toko fitu rewa. Oku nau na hu mana e whehu ina e o mai e tāre kau. Nis tā marolo pe wai. Kau atu ai toko fitu ke toko nima. Toko lahi toko fitu. Oku u maria pito. U whehu ko ia ko ina. Oina voki ke taula o fika maulunga fitu he nima. Wai neo na hu fo o. Na fitu foki na to. So, ka ala fitu ke hiva, maulunga nge hiva te na fa na pure anga ko slava e te. Whanonga mai solo. So ka tahanga engineer to be amazed. O kai ko engineer to be fail. Engineer to be amazed. Ai ko ka whatambo piven. Whanonga mai. Ka pau pehe toko fitu ia. Te nau pureanga nau tau. That's okay. Moha mo toke mo pureanga. Ka mo sio ai ke ririu koe maari e. Ka tanoa ke ririu koe ni solo. Hu mai a India, ko India, hanga na tol me invade a fish. Na nau hau a leipa ki tō, ki suka. Hau nau tolu ia ka mata ke nau tu maari e. Pe nau hanga na toka mata ke take over fish.
ai fonua. Au ke umea wha politikare. In 1980s, ne tangata iai, ne iai hono loto, I fisi. Kono hingo ako keno rampuka. O iai pare mia koe tai mini fisi. O ke ilo hangarewa he si ana, sai, mo hu mai mo tolu o unu mai, mo tamai te mo to'o whaka politikare a fisi. Hanga si ana kue fonua whakakautau. Tangre si ana, sai, mo wala whaka politikare mai ka wala whakakautau au. Koe me eia kui koe solo koe tau ia. Sai, whanau mai solo kautalate foi engineer koe ni. Ilo whakaamu au ia solo ke mo hanga wei, ke hanga he, ka pau waha pureanga waha no loto, ke na hufo ou mai. Mo hanga wei mai, hange koe lau koe ai motua rei matua, motua vavau. O te mo haka mai sipi, o te mo hae mai pasifiki me matangi. Unga koe kananga whaka politikare. Mo hanga haka I me foi mea ko ia ka tau sio solo ke tau nga unu whaka politikare. He kono hinga ko pehea I solo ka piveni. O kai ke pelu lerei ki he kovi. Ta tau e pepe te tau pare mia pe kai te tau tu ngau ko inga ka tau I loreva e foi mea e hoko, e stepu hoko. Hanga he tau fail ko ni o akahi mai stepu hoko. Foi mea ne maari e solo. Okay, loi? Ka hua te pureanga koe ni ngoi he tui e toi foki hono kakai o pōpula. E toi foki hono kakai o whainga tā ia whakapaanga. E toi foki hono kakai o masiva. Hei kai ke toi hoko e mea ia nei hoko. Iloi, koe mea maari e hanga he tui o pure I whakakautau e whonua. Si on solo. Pe kou whaamu au ia solo ke ia hataha wano loto ke tu whataha mo piveni. Ke tau ngau ea ke wholofola e tui, pe tau ngau e whataha mo e tui. He koe ngā, he nau, iloi solo, e tu whatare niti. Ne poloi pe koe solo ke hau, o kuiai ho poto whakapolitikare, ke iahu, sioko kireti o, ko tare niti. O ke ilo tui, e whare tupou, na e pore taki pe nau tolu ke nau hanga whaito o mea whakapolitikare I tonga pe whakatau atai nai kakai. Koe mea ne tala noa kia sere maia solo. Nari. Ne tala noa kia sere maia. Te kei ke whanau I mai koe, I e manawa o whae. Na osi o atu peho tala me mama whakalau maari e. Te ke hoko koe tui, pa te ke hanga whakahawhi o kakai me whonua. That's your mission. Ko mission ia mei langi. Pea kau e tui ia koe ni ho tau tui, I he mission ko ona mei langi. Ki hao tau e tau ataina e whonua, pea whakafoke tau ataina e kakai, mai kakai. Ko le mea whae piveni, koe mission pe ia piveni. Na o spolo I pea piveni ia mei langi. Ke ne hanga whae e innovation koe ni whakapolitikare, a ko whae au solo, I he movement ko whae piveni, ko ne homo mai pe tō wholofola e tui, ha I rewa, no o rewa e piveni ia whakapolitikare ke taulanga. Ki ono wāhenga mo e kakai, pea kua o hange kua matangi maari e, ai whonua masi e solo pea kua kamata ke lanu mata e ulu whonua he mea whakapolitikare I he ngā ue koe ni tau whai. Koe mea koe ai solo ke tau o pelu ke tau tū whakata, I kai solo tuku ia whakahela ia. Whakahela pelu koe ata, koe pelu koe ifo e pelu ka pau pelu pea ola. Peka pau tau pelu atu pe tau tole ata ko via solo, koe koe mea ia. Aku e whaki whewhe e whakaukau. Ka pau e hau katoa nau tolu. Ki he pare mia koe ni ulotonga pare mia mo pureanga. Ke nau tu whakataha ai o whao purea. Wai whoki neonga ngai whakaanga ma ngai hawhua. Ka kuai wheta whakananga pe o ku saiange te volo au tau sio ki ai. E te volo ko tika ke tau sio ki ai e te kita. Ilo tari ko ki o whehui solo. Ka pote nau hau whakataha ki pare mia koe ni lolotonga. Aisa ke eki. Pea moene mona pureanga. Te hua e au e fo himi kone, whau kone a moritoni kone, siasi ue siliana, ho tau funga waka kone, ainu te waki koe Krismasi.
Whakawheta, I whakawheta, koe pe, I kai solo. O kari whakaaro solo, ka koe kutaria solo ko whiui. Whewhe ka pau te na ua mai, o tu me tangata I paremia koe ni, pe mo pureanga koe ni, he guiai a finangalo ai o ene a fio, pe a guiai mo konga lahi ai o e majority. Koe fo hiwa pia solo ta I mai ange solo whiwa. Whakawheta, whakawheta. Koe mea whakawhawha solo. Mea whakawhawha, pe a kou te whakamalo au ia ki ai, ki he whakakau. Koe tau amanaki pe solo, koe tau amanaki ki hatonga o monu ia. Ko hatonga o feina mea sihova. Pea kuhanga rewa he tui o hai hatonga ki he tau kup mafi o sihova. Pea kui kai koe ne tō wholofola solo ka tō wholofola noa ia. Oku lotu. Oku I hono langi. Ai langi mama o kia sihova. Koe haa sihova e whai, whakaongo kia sihova. Pea ne oange rewa ia. Ma ka pate ta foki whakamatala e wholofola. Na e wheila Isileri, I he taimi na e mawahe ai e ngahi tui o Isileri, me he awhini masihova. Pea koe taimi pe koe na e foki ai e haa tui o Isileri, e nau whalala ki a sihova mo ne konistu tone, na e toe mouia Isileri. Te veda wai ki whekonga ko loto ki wafe ki ai, kuinga ke tui whaosi mai ake o whatala noa. Ko sio te whoki talo no honoririu e fo I lao. Ke te mahino ange whataungia tui I he potu ngā ue ki muri. Nā tau lere mai pe whita tolu wai. Ka tau konistu tone ka tau la pure. Ia ka tui no kune whiri e tau kau whawhawhonga ki muri. Ka tui e kune taritari e kau minista me muri. Moi haa fua ka ngai mea ki muri. Ka tui ko ia une whai. He tau konistu tone. Ka ngā whaka e ka ngai niriu koe na tau whai o alo hanga tu whepaki rewa ai office ki muri, pia mo I patunga ki muri, pia mo I office palasi. Pia whai rewa whai whakatonu he preanga koe nata. I he whai tō whare area koe ni. O hanga rea whai whakatonu o hulu I le rei ke ata e ma whai e tu I ki he ngai whetu utapi ki muri. Ka koe ngani ko loto ki wanga o ata kumana tu I o afe koe ke tu I mono mahu inga. O si koe e whi lao pe wha moni huafa ki ai. Te si o atu de ta mea mata le rei mo ni koe ngai. A ahi whakapure anga e tu I ki Asteria. Si koe ngai aho pene whiha mi ai. Nai, as mai a ahi koe ni haa ere ki si ai na. Koia. Koe whanua I tau wha au ngai tokoni mga ngawe lahi. Ka wasi koe whakamatala koe hongo ku o mai. Ka tau ene ono pe fitu. Ko toki haere he whakatu I ene tu I kisi aina. Koia. Sini tau e ono me. Ko whakapaut ki mui. Pe ngai whe tu I he. Ko tau tu I ngai tau koe ni ono koe ni. Pe ngai tu I na e haere pe ia nofo I eua. Na o haere nofo I niua. Ka koe ni urawa whakawhia tau sio atu. Ki ngai haere whakapure anga whae tu I koe ngā. Matala le rei e lao koe nei whao. Ke mahino e tuunga ngai waenga. Ma ono whataungia pa ngane matangi ai whai whataungia tu I koe hau e whonua. Solo, ko whawhetae o mai whi moni koe nā solo. Kau tānoa te mea koe ni. Mau hau koe ni ki muri ni. Tau mai koe ki muri solo. Tauanga pe whoki I he monu ia koe tō ngahi tau ngoue. Koe tau tari uha pe solo. Koe tari pe ki uha. He koe uha pe ne vahe I vai ke ngoue. Ilo tau hau koe ni muri ni solo. Koe whāma he ni. Koe lave I pe solo hena pe o lave I hene whāma. O koe me e kui koe irrigation system. Koe irrigation system. O kai ke tari pe ke hau me langi. O koe whakatafe. Aia ko taimi koe na malolo e tui, na to e tui pe me connection koe ke foreign, ke economic diplomacy koe whanua. Aia kono inga ko economic diplomacy, ke whakatafe whakapaanga mai,
me ngahi repa muri ki tonga na alo ka fafofonga farea rea tala mai ange solo pe hu ki fe irrigation system o ku whakatafe mai irrigation system ke whonua pe ku whakatafe whakafoi tui o ki mahina kuhinga ko monu ia rewa whonua he taimini ko foi whakatafe utahape ko irrigation system alu tui o unlock e whonua ke economic diplomacy ko sio hifo ke folau ki nus ki asleria same thing alo sign he economic diplomacy alu ki sia ina sign he economic diplomacy ko foi whakatafe ia kumau inga tahasolo hei kairere ke to individual he ka whafofonga ka haru pe tui o wha ipe a matawai e taha ma e pure anga tonga pe koe mea rewai e pure anga koe nau whakakau a matawai ki hono irrigate ki he ngahi potu ngā aue pe moe kakai pe moe langa whonua moe langa whakalakalaka kono mahu i ngā ia solo ka ati ki whakatātako ni solo nau se hoifo na e sainia si apani i he kontreki koe 5 miliona ki he artificial intelligent passport ko atonga. Na ave kontreki ko ya he minister ki muri aya ko hon ko hakani. Ko tamasi ko ni prinis kalauni. Na saini he kontreki ko ya ke fai me si apan ai me afra passport ko artificial intelligence ko atonga. Which is a good thing. Ka question ki ai solo. He? Aia koe tui ene talatu solo koe tui pe tate talatu en solo ko ofa fonua io ko ofa fonua ka koe redevelope ia oku ko ofa fonua e tui koe redevolo ia fonua ia solo e kai ke ia ha tata la mai solo o na loi ma ta laka ne ofa i tonga e ofa e tui e fonua ami o kai ke upehe ha e tui o kuai pe ka ko taimi ko ni foki mai e tui o whakahoko e u foreign affairs ke koneki e u pipeline whakapaanga economic diplomacy ke ngai whanua muri ko tahaia e mea whakawhawhata he kai ke toi alu noa i e vai ke lahe vai mama ki tua whakatau taha i he alu e kau whakawhawho ngā koneki u pipeline ko irrigation system whakapaanga e hu mai rewa paanga direct pe ke pure anga pe mo kakai fonua pe ku langi maria e me kotoa pe tau hange ko lau ko e hiva e fine mo tu ha pai masani hiki tu e mo mavava kakai fonua he monu ia e fonua kai ke solo ko ki Italia tu pe ia ke taki ki feu i ia e te vita ku fa ma fana eta la no a ko ta taimi te vita ko ko ke fa ma popo mai ko nga kai tato ki hoko atu ko nga ke lahi pe taimi tato ki hoko atu ai ko nga ku mahino ai whakapata no ko ki fai e how di pe mi conservative common sense ko ia malo pito solo ko ula ki pe fra malo ko fra malo at ke taki polo kalama solo ko kai ko lo o kai ko hanga o si ke fra more o taimi ke lava fetu taki mai pe ko ko hanga o si me heni ke fai te whenga ke maua taimi ke tapo talanoa hange pe ko talanoa ki mua atu ai whakamalo atu ke polo kalama ko eni ko alu no tau kakato ne taha e taki polo kalama mo e talanoa i pe ko fie aunga pe ma e whonua ko mori ke mama o ko i ke ha whainga me e heni ko kumi ha akure rei kumi ha aure rei ko talanoa i pe hale rei ma e whonua pe ko ula ke whamalo, koe ua e whamalo, si whamalo at ke matalafo lau kai, ka moe kai ngā whanongo, ka tau ai pepe koe whehangahangai, pe moe polo kalama, pe kai ke whehangahangai moia, ka whamalo ia pe ko hinga, ko mawhatongia pe mo solo, ke o ato e mea kuma ilo, mo haki mamasi i mea te maua, ke whanongoa hei kai ngā whanua, pe ko ilo pe ku tauala kotoa, ai fohe nou mo fohe loa whaka politikare ki hono alofi o waka whaka politikare whanua ke tau whanua
pe ku ata e whamalo ki he matala whalau kai malo pito mo si fia mea mai ki polokalama tu a koe ni mo maulalo koe ni si ma whai at pe mo solo he ngai mai nani ko ilo pe ku o fie whai tau e Krismasi pe mo e whai tau aloi pe ku ata e tala monu ke te whiri pare mia whai mai whanua tala monu atu ke tangata ko piveni pe mo whiri lerei ko whakahoko pe mo ngāwe lahi ko whai mei tonga pe koutu ko e whamalo e whai ki hongo kauhala mo e whamao popa ko ofa solo hange ko e lau solo kai kia me awharerei mau mo e whamiri ka kousio pe ka koe ku alu pe taimi ke to e talavo wange Fumama e matapami tu e la. ke to e talavo pa ko me arerei tau ongo i tau malunga tau self esteem ke tau fai hanga au pe motivate ai tau tolu ke tau fai mau pe hanga au rerei ko le famore more at ke matanga ai hare tatala toki tua pe ko hu fanga tu he ki motu po pa alofaki ko e alofaki pe sia ko moi aonga ke aonga mai fonua pe mo e kainga fonua pe mo e tala monua te ngai a ko ni ko ke lo mau to pe maki programa taha mo solo he osia e tau mo e tala monua ofa ke laka i monua i pe feinga whaka whamiri mo feinga whaka foi tui mo whanau he ngai tapa ko toa pe ki whamalo tua pe ia lewe malanga tatau at solo malo Malo bito, te bito fa malo la hiatu, ke te koe kau mai prokalama Conservative Common Sense i he prokalama koe whahoko ka pe foki ki hono kei matu waki hono sponsor whapaanga e prokalama lawa ki whahoko atu pe a mai kakai kuna mui mai toko lahi mai i he prokalama koe ni Conservative Common Sense ka koe taha ia mea ku whamawhana koe i he prokalama koe ni David koe ngā koe ko toki au mai pe ki loto ke programa toki wakai be ko ha me ko ma he taimi ko ia pe le ai programa ai he foi ho wa ta ga wa me si ho wa ta ga fu me ala fo ka ko na ka ko ka si ma be ho wa ta ga te ko e te vit ko na ku la he be te me ko ke i lo ke ai pe me ta ke ku la wa pe ke fe tu to to ha no la te ka ko to te ka ku ke lawa ko ta ile rei e me apa ko ta ile ta wa si ma pe ho ta e ko ma ka mo no la ku ma lo ko tu ko ni ke ngai pro kala ma ko to o ku fa ma lo fo ke o se ta u i he ki mo i he ta u Christmas e koia ki mo Christmas ko ni ta pun ka to e pro kala ma ke fo i mahina ta ko ia pe mahina ta me iua no taimi e family ko taimi e ngai tak toka ke lotu mo fa sta mo family mo me ne osia ngai po pa ko taimi pe foki osia ta ngai me fa politika ri koia ko tu ai ke fili e pare mia fili mo ne ka minista ma ko ne la vai ngai programa ta ni to foki mai i sanuare ta wa o ko atu ka ma o ngai Christmas e fia ko mo ne la ma to be ta foi ta ke i lere tu ko ni pa ta toki malo lo au ni te ka ku fa malo te te o fa te te ta toki si o ta o fatu ke family mo ne pi fa malo te ka inga mo ka mai i programa ko ni fa malo la he te mo to la ba ke tu go mo time ka mo ka mai hange ko fa ha ko te vita ma ko fa mo le pe ka pa ku ai ha to fa to mia ko ke fe unga mo o wakai ko yanga pe tala noa pe mo ngai programa ko no atu me he Conservative Common Sense ma fa fe atu mo tolo he te time ta pe te mata fa no no atu pe e ma programa fa osi ki mo ka mai ke tau programa mai e programa fa osi ka ko la va eta programa a ni te programa pe to ke a ni ni ko hoko ai fitu ko fa tala noa ia pe mo ton fa pa ia pa mi va a fia fi ko ya ngai ni vakai ki tu ko ia e ta ngai me fa politika ki he ahoni ka mo me a ta toki whilonga